Živjo, danes je četrtek in za danes sem za vas pripravil tudi eno plesno animacijo. A vas naučim prvo? Pa bom dal po glasbi. Pazi to. Imaš, obrnemo se vsi za mano, a ne, zdaj ste vsi za mano, 8 korakov gremo v desno. Naredil boš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 korake v levo, pristopiš čez. 1, 2, 3, dotik. 1, 2, 3, dotik. Ponovi 8 v levo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dotik. 3 v desno. 1, 2, 3, dotik. 1, 2, 3, dotik. Drugi del. Zibamo naprej, nazaj, pa 4 korake naprej. Zibam, zibam, 4, 3, 2, 1. Ok, zdaj pa delamo rumbo v stran, zibamo v stran in obrnemo. 1, 2, 3, 4, roke gor, 5, 6, 7, se vrneš na isto mesto. Delamo 2 kvadrata. 1, 2, 3, 4, druga, 2, 3, 4, v stran skupaj, 1, cross, 1, cross, 1, cross, od začetka, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 3, grem stran, 1, 2, 3, in 1, 2, 8, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, gremo 3, 1, 2, 3, in zdaj le zibam naprej. Zibam, zibam 4, 1, 2, rumba, 1, 2, 3, 4, obrn in kvadrate grem. Čez, 2, 3, 4, čez, 2, 3, in 1, plus, 1, plus, 1, plus, 1, plus. Zdaj pa še po glasbi.
ritmo nuevo que traigo para ti. El ritmo nuevo que traigo para ti. Junto contigo, mi amor. Bravo, uspelo nam je, upam, da uživate. Se vidimo, adijo.